Kuma MERU bathuranire Mwankira Nandi kaunti ya MERU no ikurumirwa ni maitiana mena maja murutira jwa siasa na wakuoria nyungu ite ationeke ontu buria buchokete MERU nyuma bonene KWONEKA na mbere mpatho cha gisiasa gatigati katongeria bagi siasa MERU nitumite WIITI na mbere bwarema makarika jo karataka ja kwamburana na kuongera ruku kinya nkuruki na rwakire Gîchunki gya siasa itukumurika uria mu MERU atete migwi na nchoro Morgan WIITI ni agukunira nkuruki. Kaunti ya MERU nijeketere kandi mirigo ya mwaka muthirujo 2023 ntangurutano cio tongeria bwa kaunti gatigati ka mbunge ya MERU no tongeria bwa gavana Kawira Mwangaza igitana mbere gukujirwa kigina gya mpongeri kira kije kieneja supplementary budget kya mwaka jo 2023-2024 gitakurukwa na imwaka jorejo ya kuthira ende MCA ba MERU ibugite bakimithithia bakamemamira bwega na bamierekanie budget yetu waambia kuthithia kuma this month next month tukamekera itemized kedani kioro ya kwa St Joseph Primary School tukauga kioro ya kwa St Joseph na igatomera milioni 2 na nigya St Joseph tiga kaloe kenda ajiari ba St Joseph tukeja atwira ajiari ba St Joseph budget ni oe tukobwekera milioni 2 na nde kuma tugwatie ndore MCA kuthinga ta milioni 2 yareko kutinjira ngiga tutethia ndo betu nonto manto mato kuona MERU tuliaelwa na manto teajare na dakika ya mwisho MERU we are just a laughing stock. Enda kuthithia next budget ya MERU turenda kuandika tukamithithia toothpick tukaandika barabara ya kuma kigarene ara kuna makauronde tukameandika na tukaandika mbecha utembecha tukatika chie floating chero cha barabara tukaandika mbecha barabara na mbecha barabara chukuru krasi na mbecha itware ya gavana Kawira Mwangaza regwikia mantu jegia umenyeri bo barabara kiri MTF kana Mechanical and Transport Fund na kuweza na kigina gya nkurukia shilingi milioni 530 ni untu bura butikenetia MCA ba MERU MTF MERU namenya MTF itekara karavati MTF ite kandracha itukuma barabara chonde ni twekini kwenda Calvert ni kwenda Ndracha lakini MTF ara ikiria mbecha chonde 531 million ite kaira Ndracha MTF last financial year 90 million otino ya Ndracha 90 million itaginyira 126 ne 531 million tutukumea the kaomba kulukana nonto itina machines chakwana boinda tengete milioni kenda ndene ya mwanzi bondi kenda barabara ila chiongwa hotspot barabara ila chiongwa ikoliki families obangiri 5 na ingi obangiri 5 nicho ndenda sinjwa becha chia barabara bugetia mutea na unini mtu ombecha sawa sawa ndo betu nonto ngavana na ajukiria becha chia barabara ikia naro konjira yenu ire thukie ntura bugetia bugetia mutea bugetia o mutea nonto mbechi chiretere na chogeria ini beche chiletere Nairobi na yoma menya utegitege ngige kiomo dunia mzima in the whole world aborwa kegerio na buga MCA why you have no budget utomba gokera rokere ugandra chana ne bizwe kabarabara kanege keromara as MCA na as we speak MERU county Governor Kawira Mwangaza bishop wenu arajo kiriembeta chionde au wano in charge no kakita MCA kweli nani onto ito kwenda kwaze katote kwenda ndo tuko na muthenya to isasawa yes your excellency ukiambecha chiombe ende witira to babo go chiwatie na nde barabara yu yenu ethuki ndona banga batindete kunjanjira aja tukunyanga iria reteka bojere na mbeka wira umwira mandamu iria regweteka beche chia barabara no jokeria uraikia MTF uraitambecha MERU urachokia Nairobi itokwenda barabara yeto emuruge kioru ya katheri kenjo ekithongo ya whatever hapo west arana ndi MCA baba MERU bogite ati uritinguge bwao ibwetete bukiuma as we stand now MCA wenu oteke omba kuthithia no te manto ya thirikari development thitha gwete na budget tujambo area kenda bombo ore rampe if you have no budget oteke omba kuthithia omba kuthithia barabara basale ne jawa 2 weeks ago tizinga no kenda kwa yano I was very keen myake wetezirete ya kreitore twalino tatsikia mwana atena achiari bo baire atena muchiari omwe muchiari pinda BD muchiari njako na thina mulimo mwana unaye wembecha atethero kana itwe torie tukionoria endere
utithanie ngugi na antu baria bangi bwathuriwe nabo makosa inajari no ndoti baba sinwe ithetikiririe na beta ngugi ne ingi wale kala ukiuga gako ne bauba wotha bukubitina ini na bagubitina bale so ninde na kwera kawera mwangaza litango gieku no ane ko litango gieku anto babako okwaireria olongo botekinya mwisho oma ne bokinya mwisho Morungu no mwega bati MCS matamato ko bwera ko mwikia seneti ya mbere ya maile tweto maita mugwanja totigerie mange matanda mako mwikia toka mwikio nao edo ate shape up unberendale activist so I'll speak like an activist kumanande going forward I'll be a critique angela ndio opposition yo munene muno thirikari monka mpaka tukanyangara ini unte kwa na vitangoche mochelo na tetekerete tukarande tubangira Ameru ngoge tutapambana na gotesore onoke be muchoro na bonu kada kwirira na ruo ompende kana mbure rwangirwa kurwana nkukumo aja nthigurune EACC nande nirukunireta kaunti ya Meru metho kuringana na Eric Ngumbi ureni mwaria waru na ugite ati kaunti ya Meru iri na magamba nkurukia 40 jegie uwezani ngugi uraguti batere na kinya nkukumo jarabetite na mbere guchunkuna kaunti hii ni moja ya zile kaunti ambazo tume ya EACC inachunguza kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ubadhirifu wa pesa za umma. Kuna mambo mengine kama ya abuse of office, kuna mambo mengi hasa katika kaunti ya Meru, mambo ambayo yanahusu irregular recruitment. Kwa hivyo kesi zote ambazo tume ya EACC inachunguza katika kaunti ya Meru ni takriban 41 ambazo ziko katika stage tofauti ya kumaliziwa. Kuna zile ambazo zimekwenda kwa mkuu wa mashtaka DPP, kuna zingine ambazo tume tayari inaendelea kuchunguza, kuna kesi ambazo zinahusu recovery ya property ambazo ziko kwa mikono ya wafisadi na zingine mbalimbali. Na EACC yathiria investigation chiayo watu ekae kuwata antu bana makosa batwitore commission tukethia tukiyukiera yetweta administrative action against aritigoe bathirikari bara bataombera kuthithia due diligence bomba kwethirwa bakihakikisha ndera bakwenda kwa mtu ngugi iba kuthiatira standards na bamenya mtu uya na maratasi yara yagirite kirutongeria bo thirikari kaunti ya Meru ni kumirite ntangurutano gatigate ka abisa munene wa ritunguge bo mwingi thirikari ya Meru James Mutia na munini wa gavana Reverend Mutumanto Ithingia kiure kira kirio ni kithoro abisa uju gate kwathikira mutuma ura kubatere kana insubordination onge wethirite agintimindita ritunguge ba county ni chief officer wetwa Mutia Mutia kwethira uri chief officer wa public service itikumanisa you are the chief officer kenda ritunguge ba county bako serve as a person kana bako weria as a person kana bako impress as a person ritunguge ba thirikari kanya kako serve in different areas bate kwa intimidated bate kwa victimized okaringa to transfer o itamwana at the county and quarters omwikia geka ko transfer inguma mutuma akiariria itanya cha department yakwa ndare chief officer cooperative kunte mea onga muntu transfer heke department yenge kunte mea bi deputy ngabana ombetia apatro ngwethe mune no kwa ile brand yokwa na inkona cha cia kwanda wikira icio ndo thani thinya kanisa ina mbeta kanisa yetu emethandesi heshima muno onto ndelea na rongo bwa kwendelea kwaria rongo bobo ka inja reputation yakwa na bumbukirie yetwa mwakene ja 2024 neka kaunti ya Meru yagarite na mathina ja mwaka muthiru na kaire kaunti izi ikethero marombe gwetia atongere bondi nkuromba na kana untumuntu tonye marombe no ntu Meru ite karibu bwega we need to confess ite karibu bwega kwa ukiri bara tongere ba Meru na rabari anku go unaru mwathani atuteri wara muntu ari ambire guciuria which way for Meru the individuals ne which way for Meru no to Meru inja yetu no mwanga tongere bonde twambire kuthugania na ndi seriously Meru na yerekerete no to after elections joi mwaka jwa yiri na mwanga na ndira atwire ne kwaro ke news national local news stand discussion tambere a issue ya kwari fund 2 Morgan Muti Gîchunki gya siasa WIITI TV